Hop. Arre, bunting! Bunting! Gimana mi pasangan ni? Nasalo na. Di jalan ni mungkin. Kasong minne pa ako ng tangis. Tena punya bato. Pantas ang sakul ki ustas. Masa na? Kalau pa Serius? makatawasaan na na. Seriusan ka ustas? Sakulut tak? Masa? Iyo di, waraton jiya. Tapi karo-karo ka na. Bayan, apa-apa ustas. Ngapan jo kau ano no na? Kutan no larinawi sir. Bukan kutang, kutetek ko begini menton 2016 mustas modern me. Purin anak-anak kama-kama na 2016. Sagijay, yuk na. Santai Jadi ustas. apa na zaman jo na ano calon nun. Pengusaha bahan bakar ya, seperti Kak Daro, Ciumit. Ada juga sampingannya ustas. Apa nyo? Pabite juku-juku, tapi ndak kumara aja, salah tidak sabu-sabu je. Itu wajib tunjing Iya, dia. pasti ini. Mana calon kok? Ngapa kan us jangan nu sabar. Dah kata lah mikustas. Ndak nu tahu naja. Iya. Nah tuh. Ayo tabe telepon tak waktu berat nih. Iya. Halo. Apa? Sumpah begunian na. Oh, ditorong mo ko. Di mana mo konto? Kananya ko talunjangin nyo muna torongan ako pare-pare. Deh, salona. Ore bunting! Anya bunting ani? Nako na. Apa nanya na? Dari na derang. Kaya na. Kasih rapi-rapi rambut kaya. Ikatina pa di panik ka kutsina ka. Bismillah kurus ka dah. Kata lah. Kasan nak mentom minero nun nga sparuan na kutsina. May saksi no kau na. Diakrab ki ko dong beren-beren pak. Ditabrak ki cilaka ngapa na diakrab? Lah diakrab ki memang. Kata ko kaya kikarir mo ko dipanikkan eh. Apa ya? Itikos yan ya. Jadi apa ano na? Sampai Kasih cepat-cepat mistas deng lama anu. katala na mo ni kutsina eh. Kabiar mi sante ko. Ano minera na ngaseng? Iya. Cincing, kalur si roko, bunga-bunga na asin yun erang. Ano na? May gusto Oh, sa iya. kastala no. Ipapelam-pelam ako. Kabir mo ko lang kupanikan na. Tayo mo ko rin tagal nila. Ero kupanikan eh. Katala na nga asin. Nampak kung gapan na kaman ni bunti. Saya nikahkan Karel Ledeng binti Iwang Kak Dokang dengan Basekolu binti Nyomorong Kalupay dengan seperangkat cincin plastik dibayar tunai. Sah. Bagaimana saksi? Sah.